Ako misliš da su gradske ptice jednako zabavne za sve, čekaj dok ne saznaš šokantnu istinu o njihovim preferencijama. Na kraju ću ti pokazati zašto se ovo ponašanje ptica smatra jednim od najzanimljivijih fenomena u urbanoj foni. Ja sam tvoj voditelj na kanalu Top Klik, gdje pronalazimo najinteresantnije i najneobičnije priče sa interneta. Sada, kad smo spomenuli gradske ptice, posebno one koje su najčešće u našim gradovima, kao što su golubovi, vrane i čavke, moramo se zapitati što ih privlači ka ljudima. Istočno pitanje glasi, jesu li uopće selektivne kada su u pitanju ljudi ili su im sve jedno? Istraživanja su pokazala nešto što će vam iznenaditi. Gradske ptice, posebno golubovi, pokazuju tendenciju da preferiraju hranu od strane muškaraca. Ovo nije samo anegdotalno, već postoje naučni podaci koji potkrepljuju ovu tvrdnju. Na primjer, u jednom istraživanju, golubovi su hranjeni od strane oba spola i rezultati su bili neverovatni. Muškarci su bili oni koji su dobijali najveću pažnju od ptica. Jedan od razloga za ovo ponašanje mogao bi biti taj što muškarci često imaju snažniji pristup prema pticama. Oni, u prosjeku, ne boje se da im se približe i hrane ih direktno, što pticama daje osjećaj sigurnosti i podrške. S druge strane, žene mogu biti opreznije i manje sklone da ih hrane izravno, što može dovesti do toga da ptice manje vole da ih prilaze. Sada, ako ste muškarac koji voli hraniti ptice, ovo vam je dobra vest. Vaša nova popularnost među pticama bi mogla biti velikim pogledom. S druge strane, ako ste žena koja voli ptice, ne brinite, one vas i dalje vole, samo možda ne toliko koliko vaše muške kolege. Konačno, da vratimo obećanje sa početka, razlog zašto se gradske ptice više vole muškarce nego žene je zanimljiv primjer kako naše ponašanje i prisustvo može utjecati na ponašanje drugih živa bića. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče. Zvono.